Koidi Palestine ubla sya aset Snem tam haka Patok jongka Israel kata hadu palat saupo Snem ulayat lut haka Shipai hapo ka jinyote aplat Koidi markel yang haka kala kabak hadu hapadeng ka Israel bat kaseng leno Hamas ka Palestine. Ubar hauti ula pelut ya kapor hadu saupo san Snem halandet jongki kenro jongki Patok kabaken tup ikilai pesau teliki Snem ke babu renti ongka kenhun ya sat jongka Palestinian prisoner kelom. Ulawan po he Egypt haka Shipai brala Hadien bolo syabe na kijaka jongka Palestine mare pelat no EU. Ubar haudi ula syak kem ningkong Snem kat khandai spa hanya popra bat syak raiset Patok chijing im halor ka jing Pyniap yu officer jongka Israel bat ka jing tombor kijaka jongki nong Israel. Hakate kapor ude dokhat jongka Fatah ka seng jong presiden pemerinta jongka Palestine Muhammad Abbas ubele persya ka seng Islamis ka Hamas. Ubar hauti shisin ula syak pelat no Snem ajar khatwe kum shibenta ban bujli yiki Koidi Palestine na kabenta uwe Shipai Israel ubla syak kem haka Hamas Henry Hadien ba ula syak set u hapo ying hagubar haka Tany West Bank kabla syak kurum. Ula syak kem yang Snem ajar khat saung bot ula pet no na ka Fatah balai penyeso bat ka Hamas hapatong.